Naspavao se kao medvjed. Evo, mala je promjena plana, danas od Albanije nema ništa, ali to nema veze, voće imamo nekakvog posla, pa ćemo u Albaniju tek sutra. Evo ga, gle, da dogovorimo dalje planove. Evo njega s autobusom. Evo njega s autobusom. Evo, izvoli mjesta. Dobar dan, vi vozite gospodine autobus. Dobar dan. Smijem da stanem iza vašeg motora? Smiješ. Evo, kaže čovjek da možeš i ovdje. Vojče, znao sam ja da poslije onih silnih kamiona, bagera, da ti voziš i autobus. To je to. Stigla kapica. Stigla. Čaj. Dovud. Biće nam bolje jer smo malo gabaritni. Znači, stari grad Ulcinj. Vidi ti di je to gore. Stari grad Ulcinj. I Vojče. Kuću stara, di si ti to mene doveo? A mi ovdje gore moramo ići. Ovo je neosvojiva tvrđava. Dobro je. Još malo, sad ćemo da je osvojimo. Za nas je sve osvojivo, ha? Mada nismo doručkovali, možda i nećemo. Ja, da smo doručkovali, Bog me ne bi mogli po teretom gore ići. Ima ovdje jedna zanimljivost koja me fascinira, a to je vozač je u Ulcinju, gle. Neka si ti njega urazu parkirao. Eto, ja vjerujem da imaš malo problem, trebao bi uzeti neki manji auto pa ga zabiberiti direktno unutra. Dobar dan, vi ovdje živite, gospodine? Aha. Imate lijepu kuću, gospodine. Samo je malo stara. Pa, stara, ali dobro se drži, ja ti kažem. Ima i dobar pogled. Eto. I naravno, vozilo. Čuj kako je to, debeli su zidovi. Čudo jedno, ha? A vi sine Ranšo, tu unutar dođeš pa se zagledaš. Uživamo vrijeme na Smazi. Ja bih rekao da smo odavde došli, ali nema onog auta ispred. Nema. To su zaboravili. Nije baš vjerna maketa, nema onog parkiranog vozila. Vjerovatno je bio u kupovini kad su pravili ovu maketu. Eto to. I leći, i sjesti. Jako udoban dušek. To, malo je potvrd, ali... Dobar je. A i ovo je đulat. Evo njega. Nemaš ti tu šta. Tu bi ja možda i s Afrikom mogao, ha? Ali ti je sa onim svojim autobusom malo teže. Pa on tu ne može da padne, samo se nasloni u zid. Da, može se samo malo nasloniti. Što koji dinar, nije loše, izvolite. Ali mi imamo samo eure. Nema problema, što Imam može? ja i dinara. Mogu da vas ja častim. Bez dinar, to je... Gledaj ti ovo, druže moj, ha? Slušaj, vjetrovito je, Vojče uživa. Živjeli topla čokolada i malo pivo je. Živjeli. Toplo čokolada i malo pivo, ali nema veze što je malo, bar je hladno. U zdravlje. I čokolada je malo. Pogledaj ovo čovjek kad se vozi. Aj, neka mu. Evo, da tebi nije šta kad piješ čokoladu. Ne, meni odlično. Kako izgleda ovdje. Gledaj ti to. Ograda je čvrsta. Jao, kako je ovo dobro. Smo popili pivo jedno, hvala. Ali Vojče, baci uže. 20 eura podali su. Tu ni ne, evo biftek, 22. Proći, evo upravo smo smastali pivo i kavu za 9 eura. I još nas je zavalio za euro. 10 eura, ne vraća taj sitne. Euro, šta će ti vratiti po 1 euro? Vojče, opet nizbrdo. Opet. Ajme, majko moja. Kakve su ti kočnice?
Kočnice su dobre, samo što je pogon malo žešći za uzbrdo, znaš. Neko izgubio ogledalo. Neko izgubio ogledalo dok se brio, gleda. Ja se nazad ne vraćam, preveliki je uspon. Neću ni ja nas. Ovdje ćemo unajmiti brod da nas vozi negdje. Neko pristaje. Moramo čekati 7. mjesec da on dođe. Pa imamo vremena. Uzet ćemo bager. Bager. Kaže Vojće da je ovo viseći zid. Ajde da ga vidimo. Eto, kogod ga je gradio, dobro ga se sagradio. Na živoj stijeni. Eno i autobus. I to crveni, gle, možeš ići po onim stepenicama. Ja ću te snimiti, a ti odi gore vidi kakav je londonski autobus. Mogu i ja da snimim. Eno ti kraljica Elizabeta. Sve ima. Pozdrav je puno. Pozdrav je, pozdrav. Eto, gužva. Jučer je bilo manje, bilo je kišovito. Neke čudne naljepnice su na ovom motoru. Čudne, evo i na tablici ima. I na tablici. Čito! Ovo je naletnica zalepljena. Kad sam prvi put uživo video ovog čovjeka, kad smo se upoznali. U Golovcu pored Dunava. I još je tu. I još je tu. I bit će još dugo. Biće još dugo, drago mi je zbog toga, Vojče. Ovo je jedna francuska makina. Evo. Fakat je Francuz. Malo je prašnjav. Izgleda da se u prošlom stoljeću ovdje doselio i zaboravio na motor. Kebab. Sva tri su kompletni. Jedan je malo sos. Gle šta imamo. Burek. Ja već mislim da znam šta ću. Ja ću parče pice. Bez. Ovdje nema šta nema. Taj ću. Znaš ti onaj film? Ostali samo dugmići. Di ćemo? Na sladoled. Kod Suzane. Kod Suzane. Evo ih. Evo ekipe. To. Odakle su oni? Odakle su? Poljska. Poljska. Kako je? Za mene jednu jogurt višnju u čašu. Smo kod Suzane. I to je dobro. Jučer smo bili. Bilo je dobro. Po jedna limunada. Da bacimo malo oko na cijene. Znači u Suzani smo. Cijena košta, evo, jedna kugla sladoleda, 1,5 euro i kolač 2,80. Ukupno 7,30. Mogu vam saopštiti sljedeće. Sve što imam ostavljam samom sebi. Pantelija. Pantelija, kako mrtav čovjek može da ostavi sve samome sebi? Ako si lud, nisi gluv. Čuješ šta piše. Eto ti pa slušaj. Moj Vojče, završavamo današnji dan. Evo tu smo gdje smo počeli, odakle smo krenuli. Tako je. Opet smo na početku. Popodne vidjeli smo stari grad Ulcinj. Našetali smo se. Dogovor je znači da sutra u 11, rano zorom u 11 ovdje nađemo. I krenemo put Tamare. Put Tamare, put Albanije, put one velike, lijepe SH20 ljepotice albanske na kojoj nisam bio već nekoliko mjeseci. Jel trebam poneti neku lopatu za snijeg? Lopata za snijeg ne bi, mislim, nam bila sutra potrebna. Džak soli. Samo džak dobre volje. Lagana vožnja, 150 km ćemo sutra napraviti i noći ćemo u Albaniji i namazat ćemo se janjetine. Sutra bi mogli u Tamari dobru janjetinu pojesti i popiti pivčugu. Valjalo bi. Toliko. Živjeli. Sutra je Albanija na redu. Ljepotica SH20, Tamare, predivni kraj i nadam se lijepo vrijeme po prognozi.